Iboda bonana lu le de parete akaisa kanyewni kede Amotokan tomona ngono nu tipai nu e bualitai apopola nu e wadikatai akiro nu itodiaritos anyonyura kech kongora kes apoto Ediyata ko kusete angobe ibore abu ijangaki ingorato mamuso iyalama na rai mamude roto ijole Amotokan raija bwo na itimo kini pikipiko tubore iche wodi ne aduki adeke shano epo da amai ni kini kiro bajaji wodi anwa kanga shano epo kata kai e bagaski be reckless riding konyo rai amari role jo amari ne konai ne lai konye mamuso ibwo ne e protest luto sa nyin be ya kawolo lija ngora must leave. LOC5 and CF they must leave. We shall storm this place the second time. I tell you, in the whole of this country, not cost any violence. RDC ngora atupitoni ke de Apollo Kintoni Police Kongora district ke sapotu ko kerikisi Kanu ai sinapikini anyunyura Ediak. We take your concerns with serious. Yes. Alert it deserves. So listen to all of us, not only LC5. Because all of us may have the same message that can solve this problem. For sure. Are we together? Yes. So let's listen to each other. Apollo Necholo LC5 ngora Michael Dongo Lasio edio pete kalwe toro na ritai Kanu arokisi na Irotin ngesabuo cham ebe eroko tenirotini ko district adepa kiniyesi nui swamba atesi erakiro nwe polo do nwe ja jokus lembu ngo edario ngo be ngora to ko bereka jala isi chabe ngo boni so mami esi bucharitos eraya beit Irotin nara ngo da mambere nga muduka na kwenyo idawa itutub ebe aswamu ni Irotin officially egeuni moye. Yes. Engo da nyura la bolone. Ache pakati anyura kale pari. Calm down. Yeah. Atake. Afupo siberoni kodosna nesa kuneta. Konye Irotin chi atiche park na rai e kada le budget. E quota lo sodit. Ile mota milioni tomono. Konye account na engineer le disukuna kwata re bonekota yi ajiase. E pona ni soma luku na kwata re rotolo. Be inyo bebe decide jomo lita si soda ai be no setenyo ikapunulu dobo e paka longora e paka lo yalo ngombe pa ai be jai yes because they boy di lo re mun e ro pulo te che twen akiro to na kamana ra keda e park keda o town council akodo ngai lepi Brian kede team kedo na Germany ebe e boy kino si keda e town clerk Erai kwa nina an eye opener. Neja apugana na Kongora district. Keda neja apugana na ko Kidingi. Arai bonati na ko Uganda. Na arai call back ajengo meeting Atiche pake achie kironu ijaro nini. Mamera kote na kai district. Konye edile idale lo munene apugana no Kidingi. Anwai juki kapunu. Konye RDC ngora John Stephen Ekom abalebe adawapugana juko ni kapun loje as account lebe taso Irotin ido adenga chorake ne ekaw ke engineer ebe moyi akoda ngani ni bonebe itegero sakiro nunyo maso Irotin na arai mamu apugan ijata ke datunis atunis ejatunis o district na ewo tatata itonga kwana ai monye be kaw nyobe otekaso adenga limone LOC5 ijoy polo kite kaw konye ida chamanar ebe moyi buna jakine meeting kede kawo kede technical staff anyin bonebe ay monyi ne tungalo losio aitemoki Kanu TV East Tolpat Edaiti Kongora District.